They would stand on the stage.
mizito, leteni kwangu nitawapumzisha. Niende wapi? Niende wapi? Nimukimbilie Bwana wetu ndiye kinga. Yeye asema mizigo mizito, leteni kwangu nitawapumzisha. Sauti ya Bwana imesikika, 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 sauti ya Bwana imesikika. 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 Shetani na jeshi lake wako kwa vita, tutawashinda. Mapambano kwa watu wake, mapambano yameanza. Huyu shetani na jeshi lake wako kwa vita, tutawashinda. Imesikika, sauti ya Bwana 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 imesikika. 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 Tuko na nguvu, tuko na uwezo, tuko na ushindi kupitia kwa Bwana. Ewe mwenzangu, Yesu akuhitaji, uje kwake uokolewe. Tuko na nguvu, tuko na uwezo, tuko na ushindi kupitia kwa Bwana. Ewe mwenzangu, Yesu akuhitaji, uje kwake uokolewe. Sauti ya Bwana imesikika, sauti ya Bwana imesikika, sauti ya Bwana imesikika, sauti ya Bwana imesikika.
buya mono asoka tero kuya. Motimo mwam church choir. Motimo mwam church choir. Come for one item. Baganya kwerigan secretary tiara tolentera baganya uliba achirega. Asante mwenyekiti kwa nafasi hii. Ningependa niwatambue wafuatao ambao wamekuja kutufariji. Tobwato Yominto Bitange and family, tunakukaribisha uko pamoja nasi Oyoromoko. Tobwate Jackson Osero and the company, tunakukaribisha Oyorekorera. Vile vile tunamtambua pastor wetu Meliso from Sekebu, na pia tunakukaribisha, na wageni wengine ambao sikutambua, nyote na wakaribisha, muendelee kuwa pamoja nasi. Mungu asiti kutubariki tunapoendelea na program. Asante sana. Kikombo na
inakuja. Utaingia jehanamu, hautakuwa na uwezo ule ulikuwa nao. Utateketezwa katika ziwa la moto. Utaingia jehanamu, hautakuwa na uwezo ule ulikuwa nao. Utateketezwa katika ziwa la moto. Siku inakuja, utaingia jehanamu, hautakuwa na uwezo ule ulikuwa nao. Utateketezwa katika ziwa la moto. Siku inakuja, utaingia jehanamu, hautakuwa na uwezo ule ulikuwa nao. Utateketezwa katika ziwa la moto. Mbuya munasoka tero kuya Yokindo Central Chwango Bwango Chinse Chito Minyogeti Yokindo Central Yokindo Central korwa watu kuna nyagachi koru nyagachi korwa mata ebwati kuna matamu Vivian Igo Bwango lende Chinse Chito nyorete Risian, Madam Risian. Subiri, pambana tena, inuka uangaze, japo ni kwa machungu. Vumilia hadi mwisho wa safari, paradiso tufike. Vumilia hadi mwisho wa safari, paradiso tufike. Kilio chako kimefikia mwisho, subiri, pambana tena, inuka uangaze, japo ni kwa machungu. Vumilia hadi mwisho wa safari, paradiso tufike. Vumilia hadi mwisho wa safari, paradiso tufike. Umepitia magumu, bali usikate tamaa, songa mbele kijana.
bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Duniani kote watu wanaomboleza ajali nyingi, maradhi mengi. Nimetafuta amani, sitapata kimbilio. Nimetafuta amani, sitapata kimbilio. Mafu shetani ananiwinda, lakini Yesu ananijali. Wewe ni nani usiyesikia wito? Bwana nangoja nikuone uso. Umepitia magumu, bali usikate tamaa. Songa mbele kijasiri, pambazuko karibu. Punguza machozi yako, Bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Umepitia magumu, bali usikate tamaa. Songa mbele kijasiri, pambazuko karibu. Punguza machozi yako, Bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Umepitia magumu, bali usikate tamaa. Songa mbele kijasiri, pambazuko karibu. Punguza machozi yako, Bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Umepitia magumu, bali usikate tamaa. Songa mbele kijasiri, pambazuko karibu. Punguza machozi yako, Bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Umepitia magumu, bali usikate tamaa. Songa mbele kijasiri, pambazuko karibu. Punguza machozi yako, Bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Umepitia magumu, bali usikate tamaa. Songa mbele kijasiri, pambazuko karibu. Punguza machozi yako, Bandari twaiona, Yesu atatupongeza. ni raha ya ajabu. Kubagenderete kwibanga igo tete kwira libageri ng'akera abatora eteire ebitoro byabo ng'ambia mono yominto chose aya mbeche otoire getoro gia siringi 500 twirane ringa mbia mono Isaya efundi otoire siringi 50 mbia mono Eric Mogere otoire siringi 50 mbia mono Choeri Ondari otoire getoro gia siringi 200 mbia mono. I also recognize the following:
Osero from Nyamira Olekorera, karibu kwa kufika. Isinta Moturi, asante kwa siringi 100. Kristova Basweti, Ekasini siringi 30. Ruben Nyawoka from Vonjari and his group. Biamono, vile na skulu niliona Narwa our chief Wakimongero Kesen amefika. Mesto Nyambu, karibu sana. Naende na varian ntara letera Marieta wasentara soma vile na skulu kwa kufika. Nimewakaribisha. Biamona asogocha na Mungu asitu kutubariki. Kwaya. Limezungukwa kerubi maserafi, nyota zang'aa usiku mchana. Hakika wale watapitia kwenye hili lango ni wenye vazi la harusi. Kuna lango moja wazi linaloingia juu mbinguni, limezungukwa kerubi maserafi, nyota zang'aa usiku mchana. Hakika wale watapitia kwenye hili lango ni wenye vazi la harusi. Watakanyaga taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaga taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Giza limefunika dunia yote, si muda kitambo lango linafungwa. Ziyeyusheni roho zenu, fanya matengenezo, rudini kwa Yesu, kamwe katu usitetereke. Amka wewe usinziaye, giza limefunika dunia yote, si muda kitambo lango linafungwa. Ziyeyusheni roho zenu, fanya matengenezo, rudini kwa Yesu, kamwe katu usitetereke. Watakanyaga taratibu, wakiimba hosana hosana. Watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao.
vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaga taratibu wakiimba hosana hosana, watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Mwenye lango anaita kwa upole, akiwa na taji zote mkononi. Mwenye machukizo kamwe taingia, kinyonge hata na waongo. Bali ni wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Mwenye lango anaita kwa upole, akiwa na taji zote mkononi. Mwenye machukizo kamwe taingia, kinyonge hata na waongo. Bali ni wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Watakanyaga taratibu wakiimba hosana hosana, watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaga taratibu wakiimba hosana hosana, watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Watakanyaga taratibu wakiimba hosana hosana, watapokelewa kwa furaha kuu na kupanguzwa machozi yao. Kwa vita vyema waliopigana katika dunia hii ya dhambi. Biamono tumeona wageni wanaendelea kuinuka kwa wingi, na watoto yatakona kuira libageli ya soko baharigani. Lisian endelea kujitayarisha kwa ajili ya wimbo. Lisian ukuje kwa wimbo, nikiendelea kutambua wafuatao: Timothy Umawa, karibu sana. Joeli Umawa naye pia karibu nawe. John Bogonko ole kasini na grupu yako karibu. Sakari Umagwa ole kolera na ende kolera ya tokonyira sanene. Tumekutambua biamona ase ne grupu ya ugwa chire nero biamone kerage. Chief Onesimus Wokimonge Lokeseni karibu na karibu pia. Tobwate Motaro from Kenyenya ore anko na vile vile ametusaidia shilingi 50, karibu sana. Tunakutambua Director Lamekiongembo, karibu kwa kufika, na wengine ambao sikusoma majina yao na watambua vile vile. Tuwabariga nilimwensi nara mobisomo koro mobisa James Nyamemba tuwakutambuira naye Biamono ne grupu yao akina Samuel, karibu sana. Na abanda abangi na Rodile Church Elders wengi ambao wamefika, karibu sana. Biamono madam, karibu kwa wimbo. Biamono yo minto Daktari Esro Nyumayo watorente chibe chia siling 500 50 kwate se Lisian mchwango soko tera mchwango bakwa
abantu bamonene bwakiri byaso monene mukyoko bokwega twakero tukwaile twakero olpama tukwaile njenta daktari omayo na akole kisi level 6 amatuka mange. Shem is my greatest friend. Naro mwalimu nanjo munyagitari twashere binte binge muna konyomo ngina nyagitari ga na bago ntebi na to magento kamne transport na karwera abono injuka gosichiro. Shem, let me say, Paul for the family na ndirende abantu baitu bali okindo momo ikanga mono ekiagera ikiranye kenekeroro igoro inatu tata mokke obwate myaka 101 igoro boli igoro alamis ya oyo tata ko magari akabere na ande bono ego maka na sieteka okulkundiege ndiege ndio sereti nere akwate myaka 102 nere ndio tokumaeni na sabeli baka na nyasaye abakonyo mugasomo gima moiko mwana mintange nalo ba mumanyi ba matwet moina ale bale banka mate please momo tikalogora moikange lende na ndere sabera na asentu nchena boli chikula akaona akole to banyagitari 2022 asemu alo chepje kuna eso no mayo daktari nje na lengo nchege tola basabere tubwati serikali etokonye asekonyara na asetekonyara asade tokole ntuyo kwa banyene tigoma na basini byamana konko genda momanya nanje na chama tanga nkali se tonkelongololi. Asante. Eko yanga mata mtario siweke wimbo magena gospel choir ngakuru oiga Wapo wengi wamelala
mwana madam magina gospel kwaya mwacha sobwango kagetenga chikwaya chikwanga narangirigo mocha sobwango ngange tole twende kepindi kengao igo kekwara ngiri gwacha bwango bia mono Tajivuna kitambo tanyauka kama majani, pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tunalala kimya. Ewe mwanadamu, uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, wazamu zote tutalala. Pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tunalala kimya. Ewe mwanadamu, uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, wazamu zote tutalala. Wapendwa wamelala
wakati kama huu. Tuliwapenda sana, tuishi vizuri. Kifo kile tutenganisha, Mungu tufariji na utupe ujasiri, tupe tumaini tupitapo wakati kama huu. Jaribu ili tushinde, imani yetu na ibaki imara. Wapendwa wamelala majonzi na huzuni, nani basi wa kutufariji wakati kama huu? Tuliwapenda sana, tuishi vizuri. Kifo kile tutenganisha, Mungu tufariji na utupe ujasiri, tupe tumaini tupitapo wakati kama huu. Jaribu ili tushinde, imani yetu na ibaki imara. Pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tunalala kimya. Ewe mwanadamu, uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, kwa zamu zote tutalala. Pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tunalala kimya. Ewe mwanadamu, uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, kwa zamu zote tutalala. Pumzi ikitoka hatuna ujanja tena, tunalala kimya. Ewe mwanadamu, uliumbwa vizuri sana, sababu ya dhambi mauti ikaja. Una kiburi mwanadamu, tena wewe jeuri, wakati ungali uhai wamsahau Mungu. Tengeneza mambo yako, umalize mwendo vizuri. Wenye kifo hatuna ujanja, kwa zamu zote tutalala. Biyamono Magina Gospel Church. Biyamono sana. Na ene chinga kichingia. Ngamwa igura matera kanya kole ntuga. Nabo olipa mokeira anjeta matera. Kurende bona ande ntoenda kwenda chikwaya. Tuataka to change yake. Asenge njonga moroche binyoro byeitwa matanga abuchete kirasa matangaro. Igo naona enko basabo kwa biroko keigo. Nande ntoenda kwenda chikwaya ase bali ba registre. Igo ntogende kubarenta. Wakati huu naona gani ndento yo minto tokokonya na komo erinde nerara agendi kipindi yake gamesa sakari onkundi. Karibu. Santi Elda. Tigan batebi biyamona somo nene. Abatwensi tuwachira singenchi programu yiri tukori rero ya Mama Oliver.
muna mumaete asing'encho y'ebinyoro byaito movement igere ups and downs asing'encho abaminto bakoenigwa n'abange bare nabo nare nkobasaba ase koba ori ogosoka nabo gotiga erongori aga asing'encho gosire family nechinsa moise korigereri muna mo chibwatabu wakati umeisha, sababu saa hizi ni saa 6. Tutakeire gosoa samarandi, lakini kwa sababu ya viongozi wanaotoka nataka monya nchire abaraibari babere nkurangeria muchase just a statement na ende morwero ngori ya ino asinjo moko minyoka sande Sara Nyainya, ningependa ukuche mbele na director Lamek kucha hapa kwa heshima tu, na wapatie nafasi kwa dakika 2 hivi, alafu tuingie katika programu zingine. Na umware ngeko kanyani manyete, lakini asinge nchama tangara mange I know rinde na kieko era na bari bagia sencho request yacha mbiyamona seribaga tiganyere chidaike chiga ngiranirbu na wayeri arura mwatoretira ange mono no buswa Nyasaye na endo wene chikwa yankole michire na retira magomba negaiga tinareti ingedaike abora nyora abarimu baitu baregarie abange baretera umwarimu Shempole kamuranche na irwe daike yemo na teguna motere ne mogororoke tere naga bwasemore abarimu baminto tinda abarora all teachers maybe they are not getting me walimu wetu walimu thank you so much kindly give me a minute wakuja hivi na mwalimu Shem tupigwe picha so that you will know that we came for the burial of your beloved wife. Biyamona walimu samaskania manene wali barita ijira bobisaba ito once barega biyamona so wanja gocha biyamono biyamono kamurancha yirira ke igorende biyamono Kigma. Thank you all teachers. Mwakodre bya sogo chabia igo na maskani ya manene mwalimu Shemu nera na ntwacha kumurerisia nonya amatanga aichire ase eke nyoru yaito kabisa abachire bose waino gaiga abaiga na barimu abobisaba same and many people. There was other teachers who are there, our teachers and everybody. I hope they have all come. Wamesimama mbele yenu kusema pole sana because of time tigaba imukioko boko na bakebale lakini naendonya ndirimwancha kangana omwato etaka sani kaliga iga togokora twarurira ni rongori esababu nkogenda tule amatangande omwalimu Shem, on behalf of all these teachers kwa nangi kinara kwa ngani mwako ori obegetekera bikira. Okay, biyamono na wokero ento gyo kumia Sempole na wangote apole semu konko matu akole gasi ali okinde kanendo maide masa semu galingo mwalimu olenga na mi mong noye galingo mong no mya na baga kira ali okole gasi skuru mong no olenge and olenga understanding lakinde meruli ya Nyasaye ero ni raroro
matuko mwanya wanta kumenya sense nyasa onyabekire na ndekera ikire kene kenya onjore bona oto wanjira na ngamo no chire matukari nyasa moete na raigete biya mona sa yo tugato sabe omuya tata nyasa yo legoro mono twakira sura sengi cyo biya bwao twakuba kire kyaro tata romo sumbo wa tungo to wabiko aso ko bwense bona tayo tata nyasa iko tole bosio mwako egale bosio bana bale bosio bakumetira kirigendo kende kiyankiri barakole bale nto mabwaye tata nyasa orora oyo mtosha mbono tigaire bieka ogairo mong no bero mugaka bono le nayo ra mu assist nayo chinguru chiao na chiara bogo tumira sega sia ya kora enda faura so mochio tata nyasa emero yo mong ne ka kana ko endera ko korwa itukori matwali be grasole kende kyo sikira bage okwanwa kebe kolenta obuya bucha senka ya shem twakutiro kolera bwanjete me Yesu Kristo motori ito amen mbuya mono bia mono asoko toremereria ababandi nero ngori bakorwa nagatwarira omobisone w'ekisemi nyamemba umurisia inchuga iga mbuya mono director nanche tigante bye yominto shem remereria semu nanche narabatenera muno mobisobo wono rende nabatoko motebia remererie kiagera kiro muntu nabwatenga kya komenya sense nandi muno yominto asaba omonene tutiga senkeye irinda kubwira onsi director mbuya mona so ndiko organize thank you so good mbia mono abandi bono otokurwero ngori lakini moma etono omwana omochokoro shamuno agasoma rio kindo primary abarimu bayambarega na wayengochaga igana ewe enkwana babwate nabakwani mbia mole mwesiga kwani hapa yo mwalimu monene yotaika garo moroire nche bune deputy etu achira iga ko mwana ito pole asa ya nyorire nyasaye naro nababwironse bia mono thank you mbia mono balimu na nche tigante bovaralina ki omonene nyasaye otwaete otfabune kewo mongina onkwerwanirira bune simba otimukire momogi nabatogokoroka lemerari nandanjirana nimaete cheria mono twaka sorry olfa mono twakorire gasinera matuka mange na ninkomaete engaki ya nyasaye neringia nkwarwana chinyagitari chonse pinimanyete nki wakorete tokorete kende nyasaye aganja buna omongina koraki timuka remereria rinda bari barororo nyasaye bieka namanyete buna arakubeke imbia mono asoko twari baga twakurire chidaika chinyinge lakini rende gusenkorera twacha na ndekero murari tokwenda mwalimu ito Charles Kitono ko enwali imubwa na tugukwana twagenda kamuranche tigatusabira namaya tigatubutosaba omurembe nge bukyo ko obwanjari bwo munenya saye no murembe amina pia mono madam Sara watu abachi sechi asengencho bari ngaba kisangyo director nacho utachukua abantu baminto nande wakire jaza malieta lamek ogembo yo bichangande sitonsa ngumbu na otuligane na shemu gaiga shemu ngote ya pole asuko silirwo mwanchio nyasa kwa mwanjite mono lakini nyasa nere mwanjite mono kokwa atogosabira familia yao obe no mulembe nando twale chinguru ona mangana na baligo anda makuru na makuru akitoka teba akamwana uga atigaire akaroka rendu nalirende nakaroka arosi gesabu otherwise toka saya pole asinjo to de ko enda sanda ao jengo teba na awanta wange mu manyete na kabero mu director wechai
ande kinyanyigire kinga kale wiki gocha sawanda abantu bamintori okinda mombo atesi linde tokole twake kulengia nena nto endere gasi twabwate timbo ati mange ntaite kwa na raso mwalimu wa nerogoro ya bitunu twende ko pole otherwise imbwate rongoli ya nega iga ya shilingi 1000. Asante director nabo tukubaganiria maya watu abari bagasingencho bare ngosoka barayabo tunashukuru asingencho mwarire ne family bono tutaite kwenda bwango sana tonyora marandi kero twanyoriro mogaka ndege oyoro moibori yotigarite nara akwebichaga alafu tusukese mende ndege ako wapi orioro moibori narre baraya bange bachire Musav chief assistant chief Rio Kindo Vin karibu inaonekana yuko huko nchiko chaga igorusi gwebicha singencho nero moibori ase family yeye tobotwaganie bicha yaye jote nega igase bako korra kuruchinse chia Michael. The program is online tenago chari nero moibori na batwagani harusi gwebicha naenda akorogo saba kwani hapa ya bana baye bonsi na bachokoro alafu tosuke naenda se program mwende mwaka ribageri taito sabere family na konyeganiria maya abantu abamonene ngoira barese mambie njeba no indege ni Muhammad wetu njende mata alia sakorukwa nyansara egucha nse matwetu rumangani orenge aka na tonjeti na otokorete mati akansera na to akachikokorera nse bano tigato tebe ase omwana onokurukwa Sam pole tata ikiagera bano abayana abanzi yongo gusabira amana bana batigarite bonse bamino umwana ukire umwancho nale goteba tigatusabe omane tatanya saule iguru umutunge iguru nanse tata twakubakire semambie bano twakire somusangirikano y'omwana oyo onoralire nsa koranje nayo bwatokobwa omubeke igura bwezo akabako kwa koburyo tata ntuna abairoba etogo gosaba osabire enkaya ito mwesintengima efamilia esinta kurwa paka matongo nse tata bali bale moyo bae kyunguru nobuya bwabo bwabutambe egere tuna koronana ntoko bolia mange mona yina usabire unyabeke gorabwe solo ko teresri telia Yesu Kristo Mungu. Amina. Biyamano. Asantio Moibori tikaranse. Ningependa makundi wakuche kwa haraka tupate mahubiri. Mwancha moche bwango moko nyore bichayoka alafu asenchisa chiarire alafu tonyora marandi e program nariera ikeru ya senje chinga kiechi Kenya team abantu bari ba Kenya bonsi family ya matwetu koru Kenya nchwango gaiga sebicha mugo cha sebicha because abantu bamino mabarigere koru chinse cha mumbu nchwango go cha gaiga family eri ya matwetu eri Kenya iyo ne team koru Kenya nchwango gaiga karongo teba Kenya team na moko manya
mwensi Enoku amo n'abami nondiva njugo che timu njugo chagaiga murusi gwebicha matwetio timu nene matweto family gose inter family nene mokorigereria ari because your brothers kuruchinse cha mumbu mbawocheti e program nenderete matweto na mumanyi njugocha buya mono na inyoriwe family eriere kenyenya twebange mokorigereria ari kapisa iga na bantenga kenyenya ibari muri kenyenya area sinta family nchuga iga e family ya ineriere kenyenya nere gocha yonsi rusi gwe photo engo chabare nyansara timu neroro e timu nero ya nyansara ngurusi gwire bicha inu Kenya timu na nae we report Kenya team kwatene nasi moko bwatu mwatene nasi moko bwatwa mwatene nasi moko bwatwa buya mono ntaite mongo yoma akorogo saba asinje chinga ke saa saba oyo makorogo saba asimuriga oyo makorogo saba tosabe omochenu omotongi origoro nanse twachirase omoyego yo musangirikano ochirama senginjo yo magombo yo mwana omitoripa tata twagosabiro tobore mubwa obwa bene ekero omoyego yogendere tendo omotangani bwe omoyego pakoere buya twasabire miyirite ya Yesu Kristo moborito Kenya timu buya mono chinga kichake ana mwengo kwa na nyansara timu njugo chango etimu erikoro yansara mato mwakate aba murande tare njugocha yogo saba embuya yogo saba moko cha mobwa tu video naende mokorogo saba tonde bwangu na ritura ikero moyigo yogende buya nyansara timu njugocha nyansara timu nyansare koruororo settlement bari mores kimurogoro mocha sebicha ige family yeto ke yabwatirwa sobo ikeranu abana abanyansara mwensi bari murororo inju ebichene yengenjo etigarase family naende ebe ko bachinguru mono munamwarenga asingicho ko baremi nyansara team aso mugakariria to kwanera go mugakariria kwana uri neritina yenga mwensi mwakwana eko gara mwensi no murweto roreriuru mongoyo moyo gosaba kero mwarusigo yo moyo gosaba sukabo siogai yo korugo saba abaminto bali bakiri gotoa pole na mono asichinga kichi gatubwata bokomu ase oyo minto rufuvero kogenda atokusaba tubeka amasaba itasi nyasaye linda tokonye tiga tusabe omone tata nyasaye byamunase byonsi byo gotokorera sikira chingaki twagosabira omurembo na monase litukiriga omonene abairi n'abasani abo bakiri gotoa pole omonene ko bagucha nibyuma birosi na mauka mwanya abantu elindo omonene onyale ko bagukubara twasabire omonene abamarika bao banyale ko bagoitana nenkeyeiga omonene batomurembe n'obwanchani elinde tunyale ko batokubwatira na butambe na mono omonene tumaita makwiri na aro rasitore ntumanya abantu omonene akarolitu kulitulire ko omonene na ntu nyale ko batokurara twasabire bonse omonene abali chinjira gocha bakonye banyale ko bagukabia abairi n'abamate baikiraiga so twabore omonene sisi ni chifamily chiabo na bali bonse batanyara goika babwato gwancho kuya omonene twakobutobekira samakao tulikubetelia omonene amaketo akubulire goitera shinguru chao ni chumwana Yesu Kristo yoro mutoli to amen
bia mono ya sarati mukoraiga bia mono nani mwaba kwani tuikaranse senche chingaki na mwengo kwa na mwezi lakini nda senche chingaki tikatoremerani settlement ngaibari bari beskim nchugo chango bari mwaru eskim asengencho yoko beka ba minori berera etimu koru settlement nchwango Chugo chambu ya mono timu enene. Tunashukuru timu ya koru eskim. Karibuni sana. Murigereria aria bicheye. Nariba koranga mwachire. Bari murororo. Sa ene timu enene muri. Oringo chari. Nabara yan mochi mata ko gende. Chugo chabugango chugo chaiga moru seri gurimo. Aya. Kokora Taite mo wakilisho yo mas Osaba senchi chingaki Yo matu sabere Tobe kebiranga lia sogo saba Omonene tata nyasaure iguru mutongi iguru nense na byonsi birararo Twakanyire byoge byaitu mu basoyo igato kwineni ngambi yamona singe cheri bageriga gwato ikiriga Otokoira ni ngambi ya mono aseke egwa kwa ruete kia olipa mokeira gacha senkeye. Tokoira ni nando monne ngambi ya mono asinge chobo gima amenyire akorire wetani miaka 62 rero iga. Otogo sabanga koranche matukaye asobo gima bwaye asenseye bwaerire. Bono kakoe ni wakoire ni waseri roba. Gotogo sabanga otukune tumanye nganto jikumira nere kerukwiraniria kabere twasabira omonene ngabonsi aba ikira igakoba kirori obaseseni asenchera ya bene oba obwanchani bwao no murembo no buya bwa matukonsi tata ti omoiguyego igunya ari goikirana bonsi kubara arua iga bakoenda singa chiabo baseseni batwaro buya bwao agwetanios twarigania sobunda bwa karena karaka Tuasabire tuegene tasinguru chiao ne chumwana Yesu Kristo mubodi ito. Amen. Santie timu korua eskim Ntenga family rio kindo gaiga nchwango gocha Chugo cha sevicha family area rio kinda ya ntenga nchwa Chua sevicha Karotoko sukensemendi Tenga family asibaba ontabo bari ngai bari family ete yogai omwakoro mogo bakura unantabo nchuko chaga iga morusigwe umurengari oyo ndochira ndenene sinta family nere na kige kogera amakundi ayarobeiri siko chimoinari kana rimokorere kana buya Nekeko erabaro beria makundi ayonsi arusi guwe ebicha yobuamo asingincho moyegoyo make sure kwa beira sokorrekana suko chaba murarrekana gai kentenge kunyara kwa bwata suko chaba namoko babwo nkorbosio enere family rio kindo gaiga Biamono murai kendo chari bako bwata bwango Orioko bwato go saba asuke bosio gaiga asuko sabere family Go saba asuko sabere family Biamono asiri bageri tusabe mochenu mutungi nyasaye mutungiro nense na byonse biro twakoire ni ngambi yamono biamono kiale tatantu na bana bao biamone kiaragua manyiteri tukere ngomera ntwenga singi musangere kano gwetera singi minto olifo ya ndiko korara koraso bosiwense bona tuatigira sore wanchani gwa wenda ko baya sinke yo minto shem kiargo tigaire mona bana baye no mochokoro na bachokoro baye twabikira sore obagate na kubalenda baise mino bongaini bakwena bakamanyira sense nintwe gato ntakomanya sense mene twasabiro tutanga turakere kama kitokora tokore kore nganu wanja kwao
wone kero turakuru moye uyo kera bairi na basani bakwire na bairi na kurenga no kwanja kwao ntwe kero tugutigara ase nkeye twasabira meno ba mona intwe twasabira gutera sirtira Yesu Kristo mutoli itu amen biamono a family